Ko himen ko para bayik ha utray Jesus Christ. Ka gospel mintakas ni ka ay men siyem yani. Kane kalong ka benda jong ka gospel. Ka ba ay men siyem ya babon ngut ki beriu ki bala do jingkermen. Ki bas nosi. Nama kane ka gospel kalong gospel kaba pentingan yani. Ya katin kabang yusno mintakas ni kadang pentingan yani baro namar kane kalong ka kentin kabala mi na Jesu badu Jesu on pibaro kibawan tursanga pinshem jing jatai hanga bad Jesu ulang ka tolong jangka jingit ulang ka tolong jangka jingit sene ulang ka tolong jangka jingma bad ulang ru ya ka borna ga benda joy habau Jesu ang wan shanga pi baro ki bachitam ki bakia jingit ngan penjatai ya pi don jingar tatin kindia tru hakane ka kenti ladang ni pediang daka jingit ya kane ka kentin haka jingim jongi haka mensiam jongi haka met ka pa jongi katkana ngin sayo jinglai luit na baro ki jinge ki bangia kendo na marmano ba ong ya kane ujisu habangi pediang ya kane ka kentin ni pediang ya ujisu padu jisu ong kumno ujisu keren shaki ju Ujisu keren hakaju kepot syaki gentil. Ki gentil kilong ki bakundo. Ki gentil kilong ki beri bala mane ya ki blaita. Henry hadin ka jing mane blaita bat ka jing pelut ka ya ka pisa ka tengka. Kim shimlayo jing tengan eye na kita ki jing mane blaita. Kim shimlaw la jingmut eye habau Jesu ula on ula mut ya bangro ki gentil saudon ki bala mane ya ki blaitau ki bala pelut ya ka por bat ki kenda ban mane blaitau don ru na padan jongi ki beriu wat bangilong kristan don ru na padan jongi ki balek mane ya ki blaitau haba ngis snow lad haba ngi yo pang ki shitong Niken mau ya ki barim baja Niken mau ya ki barim baja ya ka bangila ino nadu ka por bangila yo baptisma Henry kawan ka jingten ju ka jimpan choy bonsin habangi don hapadeng ki jingtalon ubammen wan ban penshoy yani ha ka por bangidang talon kapor ayu bangit tolon ka jimpang ka jing chitom ka jing kardu ya ka jing sha leben ya ka jing tenju ka baharukom ka pelong yani ban perkat nabar ka jingi kai jo Jesu bon ki ko na ka ne ka juk ka ba menda ngate ki lek mane ya ki blaitau ki pelot ya ka por bat ka kenda ki pelot ya ka pisah ka tengka ban mane ya ki blaitau ban kinia hakamat ki blaitau hendragi slotu haka jaka ban nang jam ya ka jimpang ki jing shutam jogi kanang jur pen ban namar haka jingya kendo joga ban bon ki beri ki bawan ban duai ngalalap ya kane nagataka daw nga keren shisha ya kane happy pe Jesu ang kumdapan wan sanga pi baro pimbe ban le shanoru haba pidon bon ge jingkit halo jopi haba pidon ge jimpang wan shenga namar ngadon ge jubam ngadon ge bo ngadon ge jingi ngadon ge dawai kashin ban pinkoi dia pi henre bon sing impar soltu ya kane haba wan ge jinge ni kalat ya kine baro ngin pet jingai biang nang Jesu nanda ngi panba iti syadam nyo kotrai ngila bakala Bonsing kane kadega jinglong namar uksoi do trekam haga jingem jongi habangis motalor nanda kiju kisno kia kumno kisno kia namar Henry's pa katlai tai teliki ain the rule bala benshat halo jonki kimla ban paisha kamon shakadia ladaki le eye kalong ka pop yaki te kilas no kia mensiam padu Jesu on
Hado menta hake jingim jompi pikit yaka jingkit kabakia. Menta ngan pensting no yaka jingkit jompi. Namaru Jesu ang kumno kalingkor jonga kalong kabasting. Kalingkor jonga kalong kabasting. Ya kalingkor kabanganay mga kalong kabasting. Kaya kalingkor ka gospel. Ya ka kubar wabha. Ya ka jingi sinay ka jamu. Habau Jesu wa ya kalingkor hal hangi udon ringkat batni. Haba ki piracy bat ki sadusi kila ay ke linkor jong ka ain ka role haki kun haki ju kim shimla don rengkat bat ki kila hukum na jingai henry Jesu pat u hikai bad u ya rengkat bat ni udang hikai ke ju ka pot bad udang rengkat bat ni kane kalong ke jinya per jong gi ju bat ki haki piracy bat ki sadusi na u Jesu shimla yino marwe haba Jesu la an ile kinongshun ula peni hangi kumno ben iya kinongshun hakaba duwahi nagabenda joki hakaba map yeki hakaba yes side nagabenda jongi hakama ublay upajo haba Jesu map yeki Jesu peni hakano kadur nilaban ma haba Jesu la hikayeni ballong ke ba yisne Jesu la yisne ya ki bapangi bashitam ki batur shabu Jesu la yisne ya ki brio ya ki baduk ki barang clay namahar haba ula yoyi ki brio ki mdan bam ula snowland kabam mut ko himen ko para unongi kai jongi ubale jongi ulong ubaya rengkat batni hapadengi jinge ki jing shitam jongi habangi pangi shitam unju ino yini marwai habangi snow marwai unju ino yini marwai udon hasenda jongi Lese ngimpat snotu namar ke jingmu jimbar ka jongi kadap da ki jingting. Nitip haba ki apostol kila syong hake liing haba wan ke ler kabajur kila perta. Badu Jesu worship ting. Bale pi shitting. Bale pi ritmen siam. Kani kalong ke jingika jingker le jongu Jesu. Ngingim don kam ban syam snow shitting. Tonge. Pashalya na maru Jesu wan shanga Jesu shimla beyengi na kama jamu yano light no ya uksui katshaba ulale ula be uksui henre shimla be kebriu na maru la wan shanga hoy hakane ka por ni don ke jingai hakama jongi na mar ka lockdown wala rangi kwaban wan shabu Jesu haki ingenda ni don jingai ni kilingdor ni shem jingai banyakendo kebriu nama kajinglong joga pertai ko himen ko parang nang duai ba Jesu bala ang wan shanga kansa urlong shisha ha kajingim lese haba pi duai minda akane ki yukiris pakui ai ka bor jonga ne ka jingko jong Jesu kanang trai kam hak po jongi wai pai wai minda kramba ginam tingshu ni don gi bapang gi bashitam gi batia hospital ginam deban ting Jesu ang wan shanga Payau Jesu, kodeu Jesu, ongeu Jesu, pe ikibai batoin jonga kitiapang. Pensting no, yakilingkor kabangidon. Bad balong kibayong mad yakane kabor kaya kabangide banle. Kaktino bele kakranshai kada. Banyong mad yakas ya uso jon kane ka jingkor jongu Jesu. Banyong mad ya uso jon kane ka jingi jongu Jesu. Ngidon kamban pendrit yalade. Ni bakala bonsi akene ka benda ko himen ko para ni baro ngilong gi batte ya kiying ki barispa kita ya kiying armala lai bala habang ilai shashilla yoi ya kiying ki ba kabun bala bad kumno ki sna kumno ki te ya kum kita kiying kiti jilliu ya ka foundation kiti jilliu ya ka nongring in katbanang he ya kiying ni kamti jilliu hakindo ni slotu lada karit ya ka foundation kabambiang ka foundation nimlaban te ya ki yin bun mala banlong kiba yo burong ni ha ban pentrit ya lade hiar shua pindan ya lade hakamatu trai badsham hakijat jamu Duai hakamat jamu
Pendrit yalade nak ye baro kaba pelong yang ke pasarong nanda utrai pun sustamban kendio burom yani kumbangi te yakin kumbangi ti ya ke foundation ya ke nongrim ing karban ngikwaban te yakin ke bahe ngiti jiliu ya ke foundation kaba mun naga pinta kano ka Jingoroi, ngidon kampan hiashua, ngidon kampan penrishua, ngidon kampan penlarain shua, lese hakamati beruyu. Kadbang ngidang penlarain hangne ngapon, habangi dem, tendengis ngolarain, banduai hakamatu trai, tendengis ngolarain bandem kosiu, tendengi ngolarain bandem pelulup hakamatu trai, tendengis ngolarain banduai jam, tendengis ngula rain ban rakti bunge ke baro kajia hapo jungi hapo ya ka benda ban mane ya utrai ngidon kamban penrit ya lade kadbanang penrit utrai pun sanang penkrau iegi ude ban roy hapo jungi ngade ban rit hapo utrai unsa penkrau iegi baro ko himen ko para hagane hiu kiris pakui tongin duai naga pinta kane ka jingai kotrai pelai lud ini naga jinglom merau pelai lud ini naki pop ngila blai yaki ngila mane yaki blai tau map ini bangi de ki jome ko jisu kotrai jisu kar ko karto ini pelong ini ki bas ngewari man watch dai me pelong ini pensyaniat telit telan ya me namar mela on wan syanga Ini apa? Ya utrai Jesus Christ. Amen.